Onde mbura yonekete gukinya nthi ntere mwanya mwanya na thirikari kaunti ya Meru gukurukira rwangi rwori rutongeretwe ni Minister waru Janaru Gatangugi nirwejene utethio bwa mbeu kiri arimi mono barabate na mbeu akere Janaru ugite Gavana Mutuma twithinkia na irutaniritie gutigira arimi bonthe aja Meru nibo kinyirwa ni mbeu kienda gukiri urimi bwao akiaria nterecha kirwa na aria ukujurite wejani bwa mbeu iji Gatangugi na atarite arimi kwanda miunda yao bukatha ori mbura nandi yonekete kwambiriria agitariria bubu gatetheria kinya kurwa na mpara gakimutegi na gutumenyithia Kundi ya mpembera tukwejana ijiritwa Araka WH101 yeje impembe njaga mono imbewe njaga mono irayandagwa na aria mbura itengana sana na rara kwarite na ara gwitagwa rurats Enumeri ya waziri wa urimi aga kaunti ya Meru Janaru Gatangugi Arestonia Kirwa arakoyete kuona burambe we kuma kaingwe kinya maturani kiri arimi nyuma ya Gavana wa Meru Mutuma ntwithinkia kwambiria mubango yo kweyana mbeu Gavana na thiurukite kundi akeja naga mpembe na akeja naga mbeu ingi kiri wodi chionde na mbere mbura igwata nthiguru na yambiria kungana tukaba tunenkerete arimi bara turaugite tukanenkera mbeu na arua aja twaja kuthagana mbeu ingi tureteri injeru ira cithingatite ira ingi murigo jwa jungi twari na jwa jwa ranga bana aria na itugwitikia igita riri Amiru bakanda bia kuria bibingi na mbeu cia kungana tukaja na mbeu na arua na ruju mbua tukaba tukuthiria kwejana na arua na ruju na auke probably by Monday aikiaria waziri uyu aruga mbeu ni cia gutethia antu barabata kwiyomba na barabatuire na mawathe turenda gutageti antu barabatu guciumba buru ya antu baba gwitwa bad disability kuri antu barabangi nabo batuciumba buru barabetagwa senior citizens o baraba gutetheru mubango yo ayungi jwa thirikari babaye ja kanyamuga kugura shukari na kugura tubia kuria inya tunga tukabanenkera mbeu na turitaniria mubango jojo kenda tubamenya bonthe twigwatanaira na ward administrator betu na machibo yetu ya inturene na MCAs betu kogo te muntu kire kaunti ya Meru uwina ukundi safu kana wina thina ira thina mukeu ugatigwa atethethere tu thirikari ya Gavana Mutuma Nkuruki Martin munene ori director urimi aga Meru aruga nkinya fertilizer cia maguri manthe tayari nikinyete Kristo mwanya cia Meru gutetheria murimi twina mbango twatanirite na national government kuhakikisha arimi betu ba Meru bakona fertilizer ya subsidized fertilizer twina stores ira twatanirite na national government ira tukumani twi county government twina store akirua already itwayanite fertilizer 1200 bags na ingine yite ira tukaendelea kwa arimi betu ba area ya kirua nari na ruirira rera twina store ingi mitungu goji thirikari county tubwithite mipango imea kabisa Gavana wetu raundi na organize it very well na yaneti enough resources kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera weru weekend nyoka mbitaga ki Mutegi.